Urugari wa kiuteti no uthiete na mbere na kwambatira riri tutigetie thiko nini githurano kinene bururi-ini gitafanio. Kaunti-ini ya Meru, uria uranyotera giturwa kia ugavana tigiti wa Jubilee na nowe senator wa mwena ucio Kiraito Murungi niokereire gavana Munya akiuga we ti mutongoria wa kiama kia PNU toria akoretwo akiuga ni gukorwo kiama giki kiambiriirio ni mutongoria wa gatatu wa bururi Mwai Kibaki. Peter Munya si kiongozi wa PNU tena. Koti imeamua kwamba Peter Munya hakuchaguliwa vizuri kuwa kiongozi wa PNU. Akiaria ari mwena wa Buri kaunti-ini ya Meru hindi ya kampeini ciake, Kiraito ni atianirie kioneki kia gavana Munya kia gugatuika mutongoria wa bururi mwaka wa 2022 kuona we arehurira ndebe kaunti-ini ya Meru tu. Atakuwa rais hapa akizunguka Tigania na eventi na halafu kwegepe. Kuna mtu anafuta kura ya rais kaunti moja tu. Miario no yukite mieri iri tu thutha wa nyanake mwena wa Meru gucina ngatheti imwe iria yatanyite Munya guthurwo itena riake ri kaunti-ini iyo kuria yamurikite Munya ari mutongoria wina uigiririku mwena ucio. Gite nderithiria Kameme TV, Njita Kamau wa Mwangi.